Aôndo. Nembam nanyana. Mdao ogani bili moyo. Kundam yo ya mete. Mva nepa mva kwani ungwa ne. Kwani kakosana mutega. Mkama kado ko bibiro ya. Bibiro kavisi. Yangi se ungwa na ha. Aôndo tindi urugani. Ay bibiro yino e uru. Ye zada la mati. Ati na de na shamine. Irini yuri Israel ya vitati vinade na. Hami. O chivire ondo. O Yehova ne. O besha matane. Na ishi tindi urondo ye da la matine. Yaga tolu gane gemalu ha Israel. To ne shene pa Israel ke avere ha. Kyuri Israel imba yuda ne ilu onu ba o mo vulu pokalu hwa. Na ha kwa iva pata tolu Israel krevere ha. Yuda mambe yame vulu shintiota Israel. Na ha bakpuwe ba yave shilachi iyilave Israel. Nga vulu shatu kitare. Na ha hishie tolu yalu tolu Israel ya yira unye Yeroboam. Na ha oro ne ya duwa katalu Yuda kapiyana odu tindu eva kijine avava la matijine. Na ha te yanga odu tindi one eva lam amila yelu te ke bete. Oro never noya gemalu to o Israel hishi ne Yeroboam. Tile lunade kwa huma don shatine. Shechu ya Yeroboam kala so wene yuri Israel viza ki Jerusalem. Viza vda chivure honduka. Na gemave eve on baboa. Na ha ka eve vulu ki bete ba yeve boa ke uhata naria yuri Israel vi chivi boala. Na ha yangi nekba we tuwa yang kile yanga yalu tuwa we mana yang ya eri nyongu ichivle ondu nande na ki Yuda na ha agma yang du yang veki Israel ichivi obu amba tanare amba we yava ine. Na ha yang ne oro ne va noya lu yang ilu shio o Yeroboam tema wone yemlu da nande na kwa huma don sha ati a kebete ne jene. Na o ne yava noya wo kwa ne kakruto takdo toru hihi tioki shapo kalutala. I ora visi ke viuri I show wala e olo ne ya gange myoka wone. Ate tengu kae yangi gene ma wahe tumuru Davidi itina Yoshia une nande na shawe sha upristi mbashaji retave sha bavenane kwa huma don shawe ne shie nanda kuwa ayo shawe ba ako yangi atene o oluondo ne o sha atene jene na olu kwane ya aka wone kiavi yetisia atene a pake hile toto na mtuwe ma atene ma samba ma hakinya na ha kwane ya ma to Yeroboam ma nalewe na aka wone kola na ya nalewe kula ka wone zada kola ivana na ha ma we na kula ya kusala lolo kukara hindi higa na ha ma Yeroboam maka orondo ne wona example ondo nane example ondo na de ahindo no ewe na konhe azungu no hono na ha yange orondo ne pa example ondo kai zungu Yeroboam hono Yeroboam ma ondo wase ma we na kushunu
yang ku hindi he ku kula nulo pupu shi nulo yang ondo kuku sa he la ka kwa ne be ama Yoruba amka ondo ne wone ava be ka ve yem ki ya ambakpa na no ko ne ya shu ne no ngire ma alunja je ko ne kire no hachu kwa wava o shi edo ana wasi eviane ham luvena over hi betene na hakbolo ne ya vana na wono nguzama pego aluka tana jimichi le pawi le toto no pa soga wangu go ga shi wangu ya kwa hi yana shi ma kwa ka ga ne ga du kana wone gbenda wote won vava ka ga ne pa won de gra hi ne yeme shoga wona di ye kwa ga wona di me kwa ka ga ne ga oro ne ma ya do ma ba yeme na haka galo bete no ganga maluke ulu tsiprofotia na ha onu ba tsiprofoti ba ne yanga vu nega kwa ya shenu ilu nade na ohuma don ya we hinde fulave da ka tv kwa ilu vese ma bu banya bu tv ama ko o ya je o ya na ha tv ba pine we nega pe ula kara ye mbanda pa we kaye we dege but this tv gbendo ya ora toy we don't ye me na ha ka woni duo ne jaki fele una handa handa ka we na ko ne ha gbenda na olu ne te ba hiti ne ko no terebe ta o de team he ya ma se profoti ne ba va sun he pino wona ka ono lu adu ki yuda vene avec bete he ka aka wone amove yem shi ya onu ka unguta mapega onu venda na o ko on ve na gbindo shon ve va shami pa on ke on de kra yin yem sha uga kwa ya ma maje vedana na on higa oro ne ma kedi to he ka o tsi profeti na kedi to ka oro wone wa on la mana won go profeti ka oro ne na ha shi on la mana tidi otom na bakana wono to oro no yema na ki yon da no kwa ayeshima ungu profeti ka oro ondo ne na ha oro ondo ne mana mo hiti ne kono dondo te profeti ne yem ki yon te profeti da ye kwa ya ima tema we tema yana na ma jijingi ute manyo se profeti ne ma te profeti ba wonu gege wene tengu kae elungwa myo itega ma uwe ukra elungwa myo itega shiwe hashima yo na ha ukra eritere o ewo wera na haga yo kai yuwe shi walu teuga injania ulono pe akra yiun kutanaga shi walu utena pe hitsombuve yi ola ka yiunga na ha kape mpasela ya odo nyokete profeti ne ma ora olu ya duo ke yuda ne chine olu ne ma ya kwa behi over ma mo te profeti to jaki ka o ne hinda ayem ahinde yem kuta na payamo luvala one mo we yem ya ma bra da duo kitu da duo ma va tanum shana ma wo ma kan hikpegboda na bra la pa ya wo one kan he je bra patile he jaki patile he ikyon palo hinya ko kan yi ko chie yu ne yu va ka he gba nenge ma gba chia ngolo ma onu kwami ha yagi yu ma yo kwani ma kwani va gba sha to te profeti ne yo kwala higala va gba sha to te profeti ne ma ka chi pe ya lo ka oro ondo la je onda za wu shi onda niya iwu bo ya la wu jira te profeti ne ma to moye tato
Ter Aôndo la ma kan shacheki hidemi va ku ne pepe hi yana va tembele hi ongomo kape bibiro e ka jira na ha va tan be ya mana yi Ter Aôndo ne na ha yi Ter Aôndo ne ako ganu shi chie yoro ya one ka wone wone va kpee ya yi ku na hi pepe ku ne kenken aku Ter Aôndo ne te profeti ne jene hi walu yi Ter Aôndo ne i vele ku na lia ve ku Ter Aôndo shika yuri hibete ma yuri Israel ve fa ko Ter Aôndo ne ve va ovo ne ka ko mimi ma kwala ne pa hama ko ne oya nguva ere ha kape ko chie yo ne ya ke garu bete jene ke dalu Israel me mo kwani ka ko chie mo yo injana hine yang ne pa ka hama profeti na lu ka na ngo profeti na lu mimiga injana bibro ka vesi ya te profeti ne ka Ter Aôndo no wone o tion vala mana pa gmalu lu tu ne tu Ter Aôndo na ngula pam he kwa she mu sono mo kwa he kwa shame ka hamo na yuri na ngo profeti na lu profeti Ter Aôndo Yehova nega o Abraham Isaka ma Yakob Aôndo lu kwa mo ve Yesu Kristo ava kpechi wasenega sam ka Aôndo monga ko sho wa bepo unengi shame ya wanu tere Yesu Kristo alo Aôndo kune tindu ya Aôndo gwenzu gachi alo Aôndo tindu mana olu kwa ya kalu ogbuna na shune no mpasisha kwa la yuna na kwa olu na lune nzu kega ka ya one de ungwa ya Aôndo vande olu ne Ter Aôndo ne ilu wenje yilo yuna tindu na na ya olu o te profeti ne baka na wone o tiom la mana ve ya hine bine Aôndo na wone ku Aôndo kapio tindi mu kana hanga uka umu vamo ndi ye kwa hiyo kama wone baka na mu wone mu nza mu na yakwa na haka wo tindi ba kapisi elinjena alu olu kwaya hesha kwala zati ukishima elim se shami onda no yuange she paso de bele hama ko na ke wo wega ko ge shuluya imyo ya Aôndo ka me no benemiga chi na ha alu ko Aôndo ka isi asiru she sekpa sidi lu yo babumo yuga sidi yere yo ese bambe ba Yesu Kristo shi bambe ba Aôndo na yo na se chichi ama sibumo vega itomu ino kuno Kristo gadi lenga yerobo ayaluto magamalu pristiga na kuna yalu onu ba levite hitombulu levila te ya na ina will ravelu priesti bunda de kwa homa dowe Aôndo ba de honu we sha na olu kwa na la ha na aga avi una na pada lense kende kwara na Aôndo na yeshima yuga jela gya ka yiro bo amya ho we sha Ter Aôndo ma we na sa lo Aôndo wasise bai bati we lu shi makanta we lu kalu kitum we lu hama jiru lu chiba vere tungwa kwa Aôndo ai wo hela ele wo lu fati o wa we kwa lu wo kwa be wo kwa ele se sha kwa chi mo we kwa shami we ton shami di bumane yuga orun ne bibiro me aka kwa mo ra vene ha ma shinjana one bibiro ni ti wa kwa afanke lune tido sa she ugan she me fa bo ba o tido ne vene ni bo da won kwa shi mo fa ne msune